Omurigereria seike igani ngukwarigania osomurubiryo magega yegesibo tunyara gusanga munaye erinde tunyara kumanyanga narariagenderete kurwa ase ebinyoro iri ande na butambe ni gonkoro kwa Uncle Dipon yenda munainche goika omwero aigasegeta seni kyagetembe tunyara kumanyanga obugima mburubyo boiga abantu bamenyerete anene ekero bare asegesibo nainde tumanyanga ninki kyabairete barabwo kobera ase egesibo ase eikeyega ningo tukomerana no mungwano korokwanga Douglas Orogo Peter uyobete gakobera ase egesibo ase miaka 5 ngobono genda munainche wikomore tumanyenga nkike kerirete nande ngaki abete gakomenya mabo asechera ase miaka 5 no bugimanga kibwarenge na goikabono iga nararia bwate arabe kagutumanya anene engaki omuntu ara sigesibo experience kiri abereka buta karibu sana ngaki Peter makongore mugimande karibu sana asomurubuli bwike yega bonenda se faida yo murigire nabo gutumeke kamera iria ototebi Peter ningo Peter ntata njeza marita ngoro ku Douglas norogo nesokuro yana ya ngaki okinete. Okay, ugimankinete no bokongo kidogo. Manza tukinete masamba. Mostly so muga kumtale okolegas. Na tuakinete. So tukaira ndo tukajanga. Tukachaka live. Masamba yanga ingeli chose. Monire. Monire. Yeah. Monire ngaye kutoka. Monire every sotic. Yeah. Okay. Yes. Ono tukachanga tukachako bogima. Ndimo chiteka. Tochete 207 richi segi chi arenge. Segi chi chibete tense. Tukachanga leo tukachako bogimanga. Yeah. So muna wacha kanya wakule school. Kanyara tinda kora school. But one sing in job mabu alingo wakong. Tano school you. Na ya school inja cheta koyandra. You 207. Ngaga na linge darasa la 7. Kakora 28. Ngakora 8. Ngabayo. Wakorera abugo. Ngakorera abugo. Bono kurwabeka rwakora class 8 ngakiwa wacha kobogima. Nkikwangeta kokora. Kana akora class 8 na jete driving school. Lio Gembo. Ngakora driving school. Nkaira na ankale no nyago chako ta mobugima. Tora minyoka na matatu kidogo. Ngachanga swa para. Ngachaka kwa ndie pikipiki. But for that time nabo hata pikipiki yana kore yana neki pibito aho za basani je squad to atumeka igalenda ero to chenjele wo ko yarakate kama 2010 mosane na ndenga asanalenda to chikore maolirora ngore gonko bana wango kwa gento geke ni mukele maoli ngoto chetana mpaka Sotik town. Pigi jiga nyali shida. Kanya soa se vundi nyakora wasu. Mangono yuma sani anaganda inganya ungo chande. Akagenda. Puna agenda ingire takega. Nganya rabako bako jana baskali. Mulinge pigi ngajere nare. Mulinge nare noya. Nkaimo kiwugo. Tukaroko police station. Tukakora 1 week. Police station. Sotik. Ngakoma 1 week. Na kutokora 1 week baganya koliki manyene pikipi no rio. Jio kero mongono ya sabito logbook ye pikipi tabwate. Ngwaka jisimi go changa ngo sabo siese simi. Ngwaka jisimi go changa ngwata inonda segete. Kai nora we. Basi kuna wabe kile kituo kia polisi kondikia baba anda kesonzo bako badenga mwana uli mwana kolikia ara segete
gari ya Gesonso ko chalia ego tuja watareta Gesonso tole twins mono to kwirukoti mono kolengana ni chimba chiri cyo gwakwa ngwa getu mbaka bwako bwako ngesu abasigari bagoita na getu na abasibwa barenge esel mbangagite nande bakanga advice nkibaho ngo taite kinege ke ukendera isi nkibaho kubuni kwanza so mali akara gwako kuburi mwa inki yakoreta kubaireza iwe buna yarenge akumburi ngaye wasinye tukurwanira okoimuka ngaye no moibi ngwakwa wono kingo ika court njenga itabekina wana advice ye kina na yoruseti imali to ngo ika court ngo itaba baba ndenga muno ngo itaba ngekisia ode wono ngo ika court ya itaba osibunda isi okosibu kubwakera okokana jobo mabwero mande no boko nga ka court nga itaba ngate bugende me for 14 days uyonde twalinga nerere agakana juero ra kole bina na maidina ya kole bina agakana ngabera remand for 14 days nkaira ni kotini kirane ka kotini ngo sibu miaka 12 Ono magoso usibiru naralia na sibiru na breaking and steering kuharibu na kuiba ono kirana ika asechera unaona jenjere tukuji uniform ngatika chianga charai iko bono kwa hukumiwe miaka 12 na wabere bono libusi okay litukulitangani inasechera na kiori civil na kong kolisi bwa sechera no musibuonde na kong sana musikali na wao pokea kawaida kuroso musikali wa Kenya Police ujeso musikali wa prison na wao pokea wadenga ona kwa bero yoito twende ucha ati buna zote echera ndege tangani mpokere ne iboko nabasibu bande kumulingi kyakole tama ngobaireza ere igana ayiki neke gambate tole barenga tole babere omondo korale nje nondega ana buna naika gawo ngote unga ikaransa abantu bonspi oyatenene ngotenena yani mali ndo wao pokea litangana baba tenga korata tereli yange ngera yarurira yenya itutanya kuyu that's point number 1 yani hotera kwaso kire kore hotera kwaso kiro kujya kuri abantu bagosangiria ko no hotera kwa banyangero ono hotera kwa Kristo you just start fast una kwa pokea litangana baba pokea yongo aterta na derta boro kyo kwa aterta for that time ogotera gwa kumete sana no wadagira zodiso korokyo gayo korwanga yogochi na batereti baka bakeli tali analiga change gorudagira seorogo ngaro kotiso male kana ro kitotiso njere tengaki omongo na yamaga mpokea ulengo murandi magu musibwa okoro ku Kimani ande bona ese njoma etamangana yege Kristo tiyango bundize gore yako some Biblia na Korandi bampokea te mali nkanya Korandi nkanya kwegire gasi ya okoboko obo bundi bole mali mbali bono kurwagu bobu ndiki wachorete kosi kyokorete na chorete inkorete kosi ya carpentry na polishing wakachirangi sechibao
ninkorete nindi grade 1 ase rangi ase chibanga ba grade 3 so nane namanonga egera lingana lya Nyasaye imagu no manyirite ng'a nabo ndatere itaranta yo gotere gachakirau nganya gotera mau egekera mwaka 2013 nturangire gocha stadium ni gavana Ongwae ntwaterete nabwatete team nalego no musio kwaye gana kwarenge mu rayo master na ile mbake keyboard man ngajanga tere stadium ngaiwa promise ni gavana ukitoka nje unitafute so ngachanga kagendera niki na kairukoti nande ona period na butana na ligete yandangeri ere 2014 nkwanda kwinkonyetegera period andi baba ntenga enda utarudi tena next year tutakusomea judgment ya pili so maesechera yenda na korete kenene mono no gusaba na kuingata jo nginyo tinga weekend tanga ni yogo yegesibo njambere tenko wiki ya kabiri by the way hadi nikafika mahali nikakata tamaa nkwa yetu umoito brangeti tanda bindebi mbiyo chera haya igonga kibono bantu bako parity okay nabo na nyara ka piece ko moito aga piece tali umugima for that time aga piece ko na nyara ka keigo no brangeti mo go bantu batatu usebane usemuare morale ngakimokurara okorara enyombe yako imo kya bantu 340 na kitu ose 500 ono korara na momo kwebanga kole nginoro cyo kobako kwa namura kole ngorocho na momo kwebanga ya une bichare igandi abantu bakete ayinya kira abantu bara bange imo kurubika na moko bayiga mwebanga yo mukorara matira chimbaru jiro ligoro nomuntu uko babanga tari akoebanga umutu ya morogoro yo mamate iwe okay igo bano kabe ko muturogoro oyo nama gorabe gedero okay so imane za chera mangana naro amange na kyubugi mabwa renge maria mangana yendagera okorara endagera no konganganira OSB this your choice secondly endagera no kungangana endagera kwa kawaida unakula mara 3 kwa siku na kama hujakula mara 3 ni haki yako kuuliza mbona zikukula kwa sababu huko ndani lichi kondiro wakuruke cup 90 ukufuatilia so weekend tangani kambere nkongu kidogo wiki ya kabere nkana cheki na gyo goita ni trema oitereime so nkana ngalike chipin njira chikakaro kubeka lisakale sebod ugotonga ya asinali to gotongira masakara mali to gosoma chisheli gocha nanga jiros chonspi ganya lizinkora iranga chimera I thank God injingi teti kolatika ukamera chipini ngamera na mbere te chipini ange 8 lakini asikufanya kazi ngara somo pastor itu enge naera ndenga nywa kole te onande to kweti ye ndongire nyasaga ndi omokole anenga ki age tere ka to kogenda ego chipini eji no ajirenda no na jijiete kebara tigasoka chionse ono ya wiki kubate ya kabere
mongone to bangi to kurara gokomo no murwiro renge agatwekamo turaire toko barwe sabu gamambi baka tabogeti era tabogeti bakamubara burirawo kero bamubara burirawo bakagenda egocha kumanyikana saa ya 5 ngori twarenge nera gakwe akwete aninga buga ngiki niki nande kera de kombo na bande ninja na muitete tunera tokorara goko lakini gatoka nga na rwarete kinangi achi gokoru uri akairurende mana yo yakanda kareyo wone gache gaikera 2015 mutinyo sita ngarangira ku 14 kero narangira ku 14 muchacha ndenge kineke eba gosibete na turuma aiko ufungwe kwa hii miaka wana kurese miaka ile bana sibete 12 ngapunguzero ngata hospitali miaka 4 asechera from now kurese kwa sibete kesibu Taliban ba kuchakira iga se judgment ye kurwera kurese kwa chakira kesibu to hospitali miaka 4 Gende se miaka hiyo anotuma kiregesibo urudi. Okay, nimetara ikirabako mbori judgment mba mbori tinga no bwato mu wakiri goseto ko mu wakiri bwa serikali ngata baya mu wakiri ona Nyasaye bweka ade mu wakiri ona timbwati akombori Nyasaye nga yale ngabaro kyebuku so jukanya na bundi zirulinga nene sana ate bunga linga na Nyasaye kero kwa libwatri na maoka abere unere ngao yao kero na ba resa iko ande sa wono judgment yao uchagire so wasbetu kesibo wone miaka ene o koreki ko kore miaka no wefuri nkwera na sawa sikana kwa bodi nande iko nande ngo yanja ke nande miaka ene boro ande bona muno to kwa na miaka ene ngo kwa bere mango te ni 5 ande bona yo kore te kesibo na ni ngo gochi kuna na era no ni mali tinja zikoso kaya mo ko nkairwa bisi ngaya uchianga cyane kiri kinkoro kinabegete nabwate tu ngasoka iko actually ko rubuna nasogete nande mali nanya kwirana paka bona iyo ngachake process mna nasoka ngachake process yo kuligete governor manza ndeni ngakosoka ondiki torolenga na kiyo chako bogima ngachake process yo kumulige mo governor the whole 2 years ni governor ngoli paka bona hadi waleo governor na kolete igepindi kia miaka 10 kurweli miaka 10 oyo no mwaka okane baro turanyola governor nanya kora governor na mongo ngi governor nero lakini no osemelia nga mambimbo kibuya no cho momere bia muno sana mwancho muligereria buno igwete nkwa na ye masa ya muni kutoka mbana Douglas Peter oyo beteka gusibwa egesibu ke miaka 12 korende akakole miaka 4 akakole miaka 5 akaigorerwa kurwa asegesibo otoresire aswe obogima buri abeteka gwetera imari asechera buna abete gakwariganirwa nabasibu bamwabo nabo igo make igo bono to basa gusuka to basa konyegera ntosangamo naye asentunda ya kabere tunyara komanya sobo ime ingaki obugima mari ingaki bwaringi experience yake gabwate gyokobera aria asechera ninki ara nane buna obosemia gosemboro likyabwate igoro yokobera ase egesibo to basa gusuka to merana naye asentunda ya kabere. Nyota Dry Cleaners niko bagusibya balingana kubase cyanga cyao wikereno ngusibya bare ekisuti kigown kiduve curtains carpet
ebikoro tukorwa bidibya bana gwikabidibya bantabanene wigo mkuru bale obokoreri wa vacuum cleaning, sofa set cleaning, asechinga niko bagotuka imeyumo cy'ubusungo nyanjwa hanini gitali ya maiso mbabwate bwigo bokoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Ayumuremi amangana maya nkaya company ya Falcon ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 401 iyo kwama egati amatuke 90 wika amatuko 115 ka nebande gwicure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teriko gunda ebande yiga teriko igoburire na teriko amabicondo wigo ikuja kuletere embusuru y'ekibando engia ya ETGM 601 iyo kwama egati ya amatuke 125 wikama atuko 130 nebande gwicure buya asekemba na yabo buya asamasakara na igo teriko gunda ebande yiga teriko igoburire na teriko amabicondo wigo niko babwate obuyo byabwa kaino magic obubo mendere NPK amadini akokonya gotobelira baliao ubuyo bigani ko bakobonya asebirengo bichikire 50 wikachikire 50 nebere babwate bwigo ubuyo bwa top dress mbonye kantabuna kaino plus s obubo gotobelira ba na komenta amadini egintu gikorera liye saligi ya babwate bwigo kaino plus gromax obubo bwate potassium sulfur na calcium ubuyo bo niko bukusarira bimeli binde byonse bunabono amatunda echae opoli chinyende chibando emesie ekawa egatibimeli binde ubuyo buniko bukutoka acid ebirengo by'ikilo 10 20 na 50 enyorere aya onsi asituke konya ebintu byamugondo ere angena sure gose akesi bigutera se namba 0788000028 gose 07 asentunde ga ya kabere tiga tunyare kogendera kumanya ngaki obugima bwa muberete a Peter Douglas a ekeraringaria ase bono by the way abantu a oven bali gocha soko visit a family yao. Okay, in my family mbwate abantu batatu wale babo bali gocha bamvisit my father, my mom, and my wife. By the time you come here? Yeah. All right. I want to go to one visit. Actually, no Mugambi. Do to Mugambi community police. Wanjye to wake up antange na kubamanyiranga naki. Naki mamenye tena kiere. Because na nyine kero na alenge sotek. Huyo ndio nilipigia simu. Because my mom and my father hawakuwa na simu. Nero na agrite simu ngamba Mugambi ere kana na ndasete. Ona rolling go feast. Yeah. Oh no. Lonyo umetakanya kwa nyole bana. Nilikuwa na mtoto mmoja. Nilikuwa na mtoto mmoja. Wale miaka yonsi unaverete mali ngakimuku. No ali bado wose. Yupo. Wana bale ngobata wana. Ana yaba nambwate mbabire. Because mwenye nilikuwa nimepata kwa kipindi hicho alikuja akafariki. Pole. Alafu nikarudi tena nikapata mwingine naye akafariki. So Mungu akaja akanikumbuka tena. 2020 nikapata mtoto mwingine. So kutoka hapo sasa niko na watoto wawili. Okay. Yeah.
So bono mali ngwa ga visit igu ngakila ifi yali nge ya visit ngola tarole ndagera ngo ngakibaga no chera kolero chera togone tikole terundagira ende on school usiko actually ende bara kale tereno mugati na mabere mugati na mabere ebyo kana byo rale teru use sabuni etishu ya byoka igo byoka mangana endagire ku usiko nini ayo mo gukora kotini kora kerole kot na gukora teru ndagire ku nkoli lakini kero gukira chera lichi kone linga oli chera that is what tunasema chera iko na kitu tunaita cap 90 ya sheria. Cap 90 ni sheria ya chera. Ukisafika pale kuna mambo matatu ya kuzingatia. Yaani kwenye heshima nafaa uwe na heshima ya maombi, hesabu na viongozi. Mambo matatu. Yaani mnogo ikaiga kitu ambacho nasomea kwanza heshimu, hesabu, maombi, viongozi. Hata nikitoka nje nianze kuhubiri hapo nje watu wakipiga kelele wote wananyamaza. Hata kama ni askari yako hapo anakimya, anatoa kofia na kukaa pandeni anasikiza neno. Okay. Kwa sababu hiyo ni sheria ya huko ndani. By the way, chicha rene ngakwa bere. Nilienda naliteke Kiswahili. Okay. Ni sawa tu. Na chete Kibosi. Ngaiwa chakirete kwanza. Na chakirete Bosongo. Kisi prisons. Ya. Ngana Kibosi. Kibosi. Kisumu. Ngaleto Kodiaga Annex. Kodiaga Annex Kisumu. Ngama yakora nandi Kisi. Aloga nuko Kisi. Yeah. Okay. Kila naje Kisi bona ninataka kwenda jia appeal. Appeal ngo. Yani ndekera ananamona kira kwa chiresiko. Kwa rusiko Kisi onye wasbere tu Kisi. Onye toligete appeal. Njirete okora na Bosongo. Oh no. Pake kinakia okera. Ntoba utikiera orase chichare chira. Nerere bingi yake kubweyende. Okay. Charate yerengia. Kera chara nembe. But bono kire ndo kibata lichiko. Kisumu ndo bata a lot of gardens. Megondo na menene. Abasifuno bako rubalema. Okay. Bono se Kisumu. Ogwa kukore Kisumu is very different. Na Kisi prison. Igali na boko le mamugondo. Umusifuna bako kuita. Yani inafika wakati unalima. Umusifuna wako wakatenga torale mabuya. Wako gunze umusikale rata wajalinga ninataka kusikia nduru. So kama umeenda kulima pale ana basibuba mino bono bako mbara bali bate batote ninete abarayiba ngoba no bate dimuntu okolega lega hakuna kulega lega kama ni kulima lima. Inafika wa mahali unapigwa. Ukisema wewe mchungaji sasa hiyo ndio watu hawapendi. Unapigwa hadi unaambiwa ita malaika akulimie. Yani ni kipigo cha mbwa mwizi. Wengi walikuwa wanakufia shambani. Wanabeba tu kama maiti, wanaandikiwa tu kifungo kimekushinda. So kuna challenge ambazo ni mingi za kupitia sehemu zile. Yeah. Ubu mubiga unakuwa minyetaria ase echera matuko na gukiare ngona kogendari kero kende amangana ya kwa swete yo brandia ngwa succeeded kwa mupasta. Okay, siku succeed kuwa mchungaji ila nili succeed kwa kuwa mwimbaji. Wakati ambapo nilitoka niliungana na Askofu Peter Morwabe. Nikamwelezea historia yangu, akaniambia karibu. Na nitakushika mkono na usijali kwa yote ambayo umeyapitia. Au kama wewe mchungaji changamoto ni mingi. Lazima upitie changamoto ndio ukue kitu fulani. Nilifanikiwa kuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Although ninaimba kwa Kiswahili. No record tiande? Yeah. Hata kulinga kama kulio kwa kusugeti kegima sana kukaranga kuikoswa so hotel. Mimi kwa nyimbo zangu zote ni nzuri. Kitu ambacho kilikuwa kinanitia moyo niimbe niingie kwenye uimbaji ni hizi nyimbo za Otizo. Zilikuwa zinanipa mvuto sana. Nifanane naye ili na mimi nisonge. Lakini kuna challenge moja katika uimbaji.
Although kipindi hicho ambapo nilianza kuimba, wakati nimeingia sokoni CD zikapotea. Ikawa ni YouTube. So YouTube naanza tu kwa na simu za mkononi. Ikawa ni challenge ngumu kuendeleza hii injili na hizi simu. Ilinikalia ngumu. Ikawa watu tukatoka hotel nani? Ninaendelea. Tora leo mwana toka. Tora kama. Okay. Kora sia ya moi. Baba. Niko hapa mwanao baba. Ninasubiri baba baraka zangu. Baba. That song. No recorded matera. Iko recorded. Na YouTube. Iko YouTube. Na kyo kueroka YouTube. Douglas Orogo on YouTube. So, mimi katika uimbaji sikufanikiwa sana, tunaweza tukasema. Ila ninazidi kupambana na maisha. Nazidi kupambana na maisha ili nifikie lengo langu. Okay. Kwa sababu unaweza ukasema kuimba ni changamoto, ndio ni changamoto. Lakini ni kupambana. Mimi nitoke gerezani. Nimeishi tu maisha ya kupiga. Kupambana ili nikaweza kufanikisha. Aliase echera. Mumenyeta abaswati n'abasacha bose. Ago kendongera nda kurusio. Atange cherane yabasacha. Iko romanya ngane yabasacha zene yabaswati. Kwa sababu jera siku mingi, wanawake wamefungwa, wanaume wamefungwa. Jera haba kungu nero, yabasacha nero. Ngoja muri mwatwara anytime mugayo interact mwamera na. Kuna siku. Itoko ndio na elimu. Yabasacha ni yabasacha mbako kule kisibukiao. Neba ne kanisa. Na ngoda inga kanisa ni ntutuweke kanisa tokora ndi mali. Iga sta toko chikuburukana ngantori na bantu gete. Okay, nto namagoko. Ikiratora sachera abantu barure siko. Bakire ko bakwanira. Bakire ko tokwanira. Unachikwa anje agachira ali chatorandeli. That is the first time ora romo subati. Ase kwaya. Na kiwana mungu survive mali tata boroma tengo unga. Nyake nenge sana. Na kiwana mungu survive mali. Okay, o survive unkoro. Kulingana bunabuye boroma yoro cho muntu uruente ku gatika umukungu ora no mukungu no muswa mukungu omwana tene wachire mali bona byo komite na basaja ngakibona ngakiko nyaka. Okay, onye kwa nalete mono unaweza ka survive bona itoke no nalete itoke no nalete na uko na ile tabia ambao ni ya kufanya vile unafanya inakukalia ngumu. Kiwa na tabia ya kuwa na mapenzi ya kutafuta wanawake mapenzi inafika pale kama Kisumu nilifika nikapata kuna wengine wanatamani wanaume wenzao. Ngwa witness by the way kingo chana na yunga na kwa sodo mimi wanawako kwa sana basaja saba sacha. Sasa huko wana Kiswahili wanaita shoga na mende. So mwanamke ni shoga, mende ni mwanaume. Si eti unasikia inafanyika. Ngwa experience tukenda mkinga uniki. Okay, ni the experience kuwa ipo. Lakini huko experience kufanya. Au kufanyiwa. Kufanyiwa. Wewe hukufanya na hukufanyiwa. Experience ilikuja hivi. Wakati ilifika mahali mimi kutoka nje nilikuwa napenda kula sana. Sasa wakati nilipelekwa Kisumu chakula ni kidogo. Hiyo sasa ndio inaumiza wanaume. Chakula ni kidogo na ulikuwa umezoea. Nikaenda nikamwambia rafiki yangu, jamani, si unisaidie chakula. Nile. Akanisaidia mara ya kwanza, mara ya pili akaniambia bwana. Uko na chakula, ujitafutie chakula yako wewe mwenyewe. Nikamwambia niko na chakula gani? So nionekana nikakaa na mchungaji pale akanielezea, akaniambia chakula ni mwili wako. Okay. Na hivyo mtu akikwambia hivyo kuna tabia kunaye anakutamani wewe akufanye mwanamke. Nikasema ni heli nife njaa kuliko kufanya vitu kama hizo. Wakati mwingine unakosa hadi sabuni ya kuoga.
unaenda unaomba mtu naomba unisaidie sabuni. Actually kuna watu walikuwa wanakuja wanatusupport, wanatupea sabuni. Huko tatizo kubwa ni sabuni. Hata kutokuoga ni sabuni. Unaenda unaomba mwingine sabuni, anakuambia umekalia sabuni na unaniomba sabuni. So hivi ndio vingine vinavyoja bi happen. Oisarandete sabuni na sabuni. Wono language hiyo to yana tani to. Wono language tinyana sana ya karango ta kubori mondo ndenge sabuni. Sabuni nayo ubwato mubiro. Mubiro uno arata tatu meke. Ayere recipe. So unfortunate. Anyway, obo kimarinde bogendera igo. Bono ekero turange gochigokora kero kende nabo gototebia. What was your worst experience as a chair? Na kero chomo dala tana ndo kuira no ran miaka 5 ngati. Nero rairan. Nero rairan. Cause nje kuna na experience timali. Okay, odo niliingia ndani kimakosa. Nikabeba mzigo wa mtu. By the way tola kote. Ngayo mungwano yo mwali ngene la chetu. Okay, alikuwa remand. Na waberete remand almost for 3 years. Isipeke kirejea cha kumuchanganya, akasipi miaka 3. Kosi alikuwa mgonjwa. Buma boka mo changanya sana. Asipi miaka 3 alikuja akamaliza. Although vile mimi nilikuwa mfungwa, sisi wafungwa ndio tunapikianga watu wa remand. Hawaruhusiwi kutoka nje. Tunawapelekea chakula. Nilikuwa namtunza chakula pia. Ulikuwa namtunza vizuri. Ndio, kwa sababu nilikuwa nimefundishwa neno. Adui wako mtunze ili aishi. Mungu ni moyo. No wale. No wale. Ngoro mwana mwana share experience yake na kera. No. Usemwa ndio mkababa. Unajua hakuna haja tushare vitu mingi. Wakati kila mtu nafaa kukimbisha maisha. Mimi niko mbioni kutafuta maisha. Kwenye harakati za kuimba na kufanya kazi zangu zile ambazo nitapata kidogo kidogo ili nikaishi na familia yangu ikae. Sababu ya rakuru welea tawa the family yuko yeye mwenyewe na maisha yake bado yametofika. Ayengu achitoka nyamara Mungu no gono wali. Naje ndanga nyamara. Na temetoka lemereri nere. No amenyetema. Na amenyete nyombe. Bono ngaki Mungu no gere na bale mereti miaka yonse. Abo chitoka manyoro no wali. No na manyota no wali. No nekero na gite abale ngina my mom chikoni. Mbato wali tembe. Mba expected ngo chakwa rengi. Juna kule tu endo geresa 8. Ngara tali town. No kokoro. Kozi tukeli na dai na nyampiki endini. Kwa nimekataa. By the way, tali tana magoro mau. Sonzo kwa ndaiga. Ngachanga kingo kanyombere saa 1. Na kiubo kima obole mali na iska freedom yere maana iskaria iskana ime na kiara freedom yere zikoga na wao kale kilite toka na wao kwa ndo kwanza ulete toka na wako pati mali kile ndio kwa ni noda ona mankwa ni na toroche na ya toka na onye mali utangito obudro jita kale. Okay. Chinza jiari. Muzibu anata uchikobaru. Karuga. Baadhi kana kama ukobaru litu. Tokobaru na vortora baru no nyanga tano. No nyesta. Onye sabu kerende. Jungo kere sabu ya salika. Musikana naro soke tano mondo jisiko. Tamuri ite se tabungana na musibugete. Sabu ya salika. Amora baru no nyanga tano chinza echo. Mbake sabu ya so mondori aseketari. Kego toko monto bore bono tayo mwasi ekirume mbake sabwe besawa itoka na yino kora na vera beko ya bono ekaturange gochigokora kero kende advice kyo bwate gochia seke gorie kegege ke esengincha bantu bande gutaka bari baburabura abate bangechera ne yabasacha na botoko ntobera advice kyo ruchura nene anene munantu tutara experience yo bugima buri maria no bya buri gose no bubi mabura sacha no bokong nandi chera ya musacha teyo njari besinda awo monto nelinga
tema gokora kirikia to kora kirigo ne tia gokora na kira gwakani uno muntu munenga ekembo bekire chiro kopokoko tema guchunguza ngikiagara gotebi boigo ana kopoko kwa gotebi uchire ngobogoki ase ngenjo kora gento kyumonde sikire na gokeira ina magoso ani kubwate target esimi yanyalebe yangokiri etume segas muburi nga kwagorete chinga nayo nakinda akore nyenyo egasigete ngo korana kinno koranya ngende kwegasa agaranya ngende enero life nebundizete and nero ngate nero menyerete kosi abara bange twaringe na barabono ya nandi mebale ebera ni tugume kala jukonya bana ndi bwo maburi bwa mari aho monda wasokaiga ukora matukabira nando irana ukora tatuirana asoko nandi limacholini ya wana korengana naye muntu arataka ndo kuira ni mene myaka 2 ganga kyoroche nero no sengenjo mari nje obogoma bwa mari mbwanzi nyete naboko yo kero rambangire ngano irano nawanda kubangiro irano mapema njiti ngendo obwa amatebo ino nabasigari aba bako balinda umusikali wani sioko kora kiri ago tebi aino musanya wani siwa kore mamincha na kiri ago tebi aino mobisa musikali tapo atibu amatebu buyana musiwa anya wato kire sali kwaso manyo nega siwo tetu kumasaliri ya igobano gwatebanga enga kikwarenge ase stadium mwaka kimwarenga gotera 20 what mwaka 2013 2013 ya Mashujaa Day okaba Mashujaa Day okaba promised no mugavana Ongwae inga gokurwa seri omorigi igobana se myaka yana nabogenda takumorigi toramonyora nabogenda takumorigi tinda monyora gero kende e period atwale kuchia so mugavana our former governor Ongwae kero kende ngana rora atwale watembe kumurigi toramwikeri bono tetumurigi gwetera ere gase screen motebi ngenga neyemo bono nchengana ndatebi te governor ngelinga kiliwa promise ri monto mondo narora promise gentebe na narora promise gento te bamba ka chembera in my life na tebete na manyetenga kinkurwa sechera kingu ekere governor wo mapona go change bore but the license up to now mbanya go change na wamenye to maburi na amenyete bwo kongangana no bugima na kupambana so baro bete magoso taliaye talia roja gukori naye kwari kumuri yo ninje nale kumuri ninta meto ta checho bis but ninta meto kumwikera nje ogosaba kwa nango linga bado ngumuriginda na bado nguriginda no ine gaba ne yero in sit nione nimuelezee yale ambao niko nayo nione kama naweza kanisaidia. All right. Miamono sana umwanchumurigiria asogosanga amo 90 korwa twabachagete omurubiri yoga magega yegesibo ekara twabeire tugusanga nayo muntu Douglas Peter uyo bereka gutwarira obugima bwaye abete kagwetera ase egesibo ngobono gendera kubwatia mirubiri yonsi yegutaseni kia getembe ase ukunyora anene ali akorengete nayo murigererio ito oria twanchete anene mona soko ne kyanga byonsi biruga nti byagucheire asenchira yobwikira nuno botambe ni gongoro kwa Uncle Dipon asanya asumurubiri yoiga omagega yegesibo inyoranga ase maega yechikamera chiga amario gine chibicha nigo tobwaterana ne producer yane Wilfred Matundra tomera ne ikiende asogosanga mange. Eduka ya Uhuru Super